Kenapa di gunung? Ulangi, oke guys, nah. Jangan kerekam tadi Pak. Oke guys. Action. Oh, action. Oke guys. Sekarang kita lagi nabuh di gunung. Di gunung di puncak. Pokoknya jalannya mantap sekali. Daerah mana ini teh? Daerah mana? Ini daerah Cilingsing no. Ciloya. Cingcat. Cilingsing. Putusan anu ngajengkeun calon pasangan kamu anu kapilu sepatah dua patah kata anu anu bagai yang yakin calon pasangan kamu anu kaopat pangantian Kenapa Mang Ipong? anu kalima kata lain-lain bentuk doa. Apa nanya deh? Anggaran lebih bala. Tayang lagi di YouTube. Ini penari kita. Jadi kia baru lah ya. Wawa. Jadi lamun di Cijing Mas rentam teh anjing meyakeun kejo. Kita tadi aing ngadaguan di 7:30 nepi ka ayeuna rentam teh beres kene. Cenah buru-buru. Mana atuh? Bohong. Kita sekarang mau berbagi takjil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Payawan Gang Hajar Hari Minggu. hari libur manggung. Lagi liburan. Pokoknya ini bujangan benghar. Amin. Ini Pak Guru juga ini. Ini guru Pak Guru SD ya Pak. SMP. Kita jajan sosis dulu bersama Bidan Hina. Jam. Oke, kita sekarang lagi berburu takjil ya. Jajan meureun ieu mah. Tapi sosis ah. Kita manggung di gunung guys. Gunung Galunggung. Oke, jajan barongsai. Ayo sabrana? Itu pengawasnya 5.000. Yuk. Jasa kirang. Lauk ieu. Jolong. Jasa kirang tak? Julung. Ada kirang. Ayo ucing diucal lah. Mana? Iya ucing diucal. Sana sih yo. Tama lasun. Langsung. Tuh. Ini lecture kita. Jajan apa, Mang? Jajan ieu Cireng. tahu gejrot. Tahu gejrot. Jadi di dieu mah tahu gejrotna seugah teh ning. Gitu. Daerah pawetanan lamun aya raja kanggung jajan rujak kanggung menu tahu gejrot. Gitu. Ciri khasnya Mang. Kana waos mantakan deh, kana sampean moal matak rorombe heuh. Dicanda-gandang dijingjing ginding komo lamun dicandak oleh kanggo mertua. Ya deh. Terbegi lah eta. Kita nge-review kuah Mang Aris. Sehat lada. Ditingali dina cengek naungkul ge tingali. Tinggal. Pokona mah
komo di cuacana di belah dia mah kan dari wilayah Kaler non wilayah Kaler wilayah timur mah kan arah-arah ada bocor jadi panas jadi jajanan kudu panas-panas Cocok ya. Kakak bitai buru. Duyup kan yang duyup Kalau jajan teh.